Bulan 2 Tolu FM, 62 raki-raki. Bula FM 62 Inosor. Go etabo ke boto kola sa Bula FM nga. Bula FM 62 Korbu. Bula FM 62 Sawa. Bula FM 62 Latoka. Bula. 62 ng Bula FM memba. Bula FM 62 NSR in Singapore. Kalau talitak na warong ng Bula FM lo toka. Du ali akar warong Bula FM 62 NSR. Bula FM 62 NSR. Nisan bula se kongona baklele kaninonde tukutuku. Era mai dambeta ni tutu waka komanda ni mate valu ni nonda vanua, Brigadier General Moses Setikuitonga, ni otina kena mai waka dhori na songo ni nona wakati kori waka ivalu, kakinda wakitelenga amindele na mbua, ena mataka ni kwa. Ena nona bosa tiku ni otina songo ni biba kati kori ni kwa, ya kai kino Tikuitonga ni ngoendo na mbole levu bikoya, ena nona tobole mena wakandanda muria, na wika vinaka e atuwana mai na komanda madengu. Wakandita ko Tikuitonga ni ndei tiku na mate walu, ene kena tomani tiku ngana dhaka karatua teke vuna mai na bula Disemba ni ronundulu kaono. Ia e wakarita kane liu wakadengu ni mate ni tu, orenge mbaini marama, ni ndona singa mbimbi wani kwa, na nona mai solia kina nononi tutu wana kene susomi, kina nona mai mbiuta na dhaka hendau tali taka. Kaya mbaini marama ni sakilande baki tiko na itabi sa toka ngoi matana ena buku ni toso kiliu ni nonda vanua. Samai senitaka na mate ni tunikua endo na bindin dinati ke na Fiji National University ena kena bakarota ke endo na ibola ka bakabuli dira na tu ena bindin dingi na mbaki ongo. Eka na buni lawa ni mate ni tu ayaze ad kayum ni bola bakarota ke ongo ena bukeira na leni vanua, ena nonra kila, seo dei merandingi taka mena mata takira kina palimendi. Tukuno seyad kayum ni bola bakaruta kiongo, embaleti ira na tuena binding dingi, karao talengani rabaka ngataka ni songo baka politike so. Ena baka labutaka na dhaka ngona mate ni toa chapani, kama itoko na tigo ni toso ni biti, ena kena baka lesu na mate ni tu, ena veliu taki ni leo ni vanua. Era tiko ngoi na nonda vanua endo na ilaw mai Indonesia, kera na bakalesi ni vanua West Papua. Wakaretaka na ndao ni bakasale na vika membaletira mai Papua, Franz Albert Doku, ni rato maro taka bakalevu na nona soleve na matinto Indonesia, mera rawani tu taka nga na vika membaletira. Ngoi salo mureti nga na non ravisi ko ki Indonesia na bulo Januari ni amba kiongo, na minista karalewe ni MSG Foreign Ministers, kaliu takatika ni na minista ni bikani bunota ni biti ratu inoke kumbombola. Kinengito erato senga ni na bakaitabi mena mata timi ni Vodafone Fiji 7s na soto ni Fiji Bita Mari 7s o sea kolini sau pio tuai kembe ni Thomas Lebu ena buku ni maboa. Bakareta kanandao ni bibakatabuli ni timi Ben Ryan ni rasati ko sona dorbo merabiso samitake na soto ngo. Kalungato leo ni kasau ni rame na bakita bitalenga na soto-sotongo na buku ni kena sa oti na mabua kame ya vikoya. Na mata tagatiko ni kasau na mata timi ni Wardens. May dave keri na baklele kaninonde itukutuku ni mo demanda. Ito singato kondo talita na warong na Radio Fijuan na station galmutua. Ako na koro ko na talita. Mandau talita kini na warong Radio Fijuan. Kitongo isu untuk talita na warong na Radio Fijuan station almutua. Keto talita ka na Radio Fiji 1. Na Radio Fiji 1 endo talita kita nga Singapore. Station ni Machino Pinatia na Radio Fiji 1 kwa Beyan. Na Radio Fijuan nandu mai biti na bonga ni BNN.